lonke ngeze. Hayi no Andi. Sengibuya khona kutobuka lapha ekhona bekabase khona lo mlilo malume nakakhipha leti nyosi la kule plaza lebantu nkosiyami. Uyadeserve leminyaka labamhlome wona lo 12 years no fine. Ye Andi le plaza lisuka lena ngisokudibuta khona ke kuthi kube lishe la ngonga ke. Ngaphela angithi lapha kuyashiwo lapha ukuthi nangabuya dithutho leti tinyosi utshela bona labaphathi balamshineni. Bo yebo bakukhokhele baphenze bakuphe nemali. Uthi ke nangibuta mina ngithi bebewendana lapha emalume uthi bekathi uzama ku tiphundi lana uzama tiphundi ngisuchumene nabani uthi kude malume nje exactly lo mfati wakhe la hamba lo mndwayisi yebo athi uyakhumbula isikhathi siphume out yebo siyemlilwane yebo siphume out lapha lo mndwayisi kalothiwa semakhaya yini uyambuta ke yambuta endvodza yakhe ukuthi yini le enjoy le lemlilwane wathi uhawukele letinkuni nje utibuta kona athi ngabe letinkuni lengakabe batiyekelelana hayi kona kuyasala lekhaya manje no ngisetokhuluma nalaba phansi because mina Andi lengise ngitele la bengiyavalwater yes leminyaka labamphosa yona nalesigigaba salendzawo yes no you can't afford to know the total is imali atayenda lo msana lebekatayenda lebekatamshonisa khona you cannot regardless bye bye